ya. Dia begini, tuan-tuan, air hujan ni sunat mandi sebab sunnah Nabi yang ditinggalkan. Nabi kalau hari hujan, kata sahabat, dia pergi kat hujan, dia selok jubah dia, kena kat perut dia. Dia suka. Dia pun doa minta berkat. Jadi kita hujung-hujung tahun, kalau kuantankan hujan 40 hari kan. Jadi tuan-tuan, kalau hari hujan tu, bawa cucu pula mandi tengah-tengah dekat rumput depan rumah kita, mandi hujan. Orang tu takut, oh demam. Tak ada. Demam tu bukan sebab hujan, teknik tak betul. Dia hujan ni, kata orang tua-tua, kena hujan tu selepas 10 minit ataupun setengah jam turun. Jangan hujan terus mandi, memang kotor lah hujan tu, awan banyak gas-gas berlepas ni. Dan jangan mandi di tempat yang kita kena mandi dari air direct. Bukannya mandi bawah porch, tempat air turun ikut atap rumah, itu penuh tahi burung, memang demam lah. Mandi macam kita budak dulu, mandi tempat terbuka, mana ada demam dulu. Sekarang demam lah agaknya.